Kapitan Enteng! At nagayam lakom a fishball, kikiam kan barbecue marikwanan. Ada, Maray. Padasat mamatag lakoy ti kakastoy. Ay katuan amaray. Sigurado ang maibusda kita. Taado ti lumabas nga estudyante dito'y tersinam. Gumatang ka man kiday. Sagmamanungay. Piso ti fishball. 3 pieces for 5 pesos ti kikiam. Kan 15 pesos mat ti barbecue. Alaman nga ron maray. Gumatangak man iti 10 pesos a fishball. Kan 10 pesos a kikiam. Aw, at titibayad ka. Agyaman nak, marituyang. At ti plastic cups kan steak. Si kamot ti mangala. Mapankalaang iti ayan ni Maribanang. Ando pa tinagbate. Ay. Sige maray. Ay na, kunakno si katimang bilang. Si Kalatan, amokmad ka ta mapagtalkan ka. Nay, si kamot gayam day ta Maribanang. Wen Maray, kayat kumot araman ti street foods ala ko ni Marikwana. Iso nga imaya kumot Oray siyakmot maray. Ay na, sigurado ang naimas ti sos alinuto ti kumarita. Ayan niya pa lang nga ron ti uraya, marituyang. Ay kat mga lakamot na iti bagay. Ipaprito tan. Ay katun na maray. Aha. O, daytoy. Mayata. Sana banbantayan ni Marikwanang dagiti lakon. Chicken Ay balls. no kastulaan. Mabali na sobra. Kaya Ball. Kastoy. Mare. Okay, kakadilaan. Ming ang mutlatan dagiti lakon ni Marikwanang a fishball. Ay ewan maray. Okay aklaang. Agpilpili aklaang iti alaag. Ay. No siyak, nakaala akon iti kanek. Iso nga umuna akon iti nagtugawan ni Marikwanang. Sumaruno kan tulangan, Maray. Ay uwan maray. Ay. Sobra akman ti alaag ka fishball. Sana balay, tabisi ni Marikwanang. Saan nanton amaamuan asubra kinalaki. Agpakada akon kukumaray. Nay, kunak no makiin nistorya ka pa'y marituyan. Saan maray? Sana balay ta nakagatang akon. Kaslag dardaras ka marituyang. Ay ko nga main. Ang mga nuagto daw maray. Sige nga raw, sikat ti makamaw. Ay iwan gaya maray. Adto ti inalak akikyam. Fishbowl. Eksakto lang da ito Walang labis, walang kulang. Si Kamat, saan mata masapol nga ibagam kanyak? Nakkel ti panagtalikukan ka, Maray. Ay, thank you nga ron. Ano kasta Marikwanang? Sige, indakaw. Agan-anad ka, marituyan. 50 pesos man na barbecue kagawad ko nang. Si Kantag pilay, no niya ti kayat mo, kwarog. Ato ti usara ma plastic cup. Nagyaman na kagawad. Si Kangay Mat, Usep. Anyat gatangam. 25 pesos a fishbowl. 25 pesos a siumay kagawad. Bayada ko na. Ay, tunay. Ato ti plastic cup. Si Kamot ti mangala, tapno pilyam ti kayat mo. Ay, Si Kanti mangala, sana balit amok mo na mapagtalkan ka. Good afternoon, Marikwanang. Kastamat kan ka, marituyang, anyat gatangam. Gumatangak manin itilako, maray. At titibayad ka. 15 pesos a fishbowl. Kan 5 pesos a kikiam. Buo a 20 dayta. Nala, si Kanti mangalay ti kayat mo. Plastic cups nga'y maray. Adakan ni Kwarog, mapan kay tayan na. Okay.
Mano ti binayadam ayan, nanatuyang. Anya ko matibibiyang mo ngay kwaraw. Lako maya. Kasla 15 pesos a fishbowl, kan 5 pesos a kikiam matinang ko binayadam itay. Napiksa mo gayam tilapayag ni kwaraw. Jak ipadlaw asubra kinala. Aw, makitam day ta nanatuyang. Saan ka makasumbat? Di ka man agin lalaing si kakwaraw. Apay, anya ti panagkit-kitam kanya. Jak amo tagbilang. Itay pa abilbilahak ti karkargam iti plastic cup mau. Saan ka makapaglibak? Unay kan ayakwaraw. Husto lang tinalak. Amok tagbilang. Awanan ti adupay asaaw. Isubliyo kit di deta sobrang inalayaw. Makapabwisit ka man. Nupod no asa na sobra tinalam. Alaman nga raw. Muntoy man ta bilang ting kargam dita plastic cup mau. Oy, agsardeng kayo ka na. Isati ko na ni kagawad ko nang. Ninanatuyang ti bagbagaam. Apay asyak ngay. Ni kwarog ti bagbagaam taman nakibiyang launay. Ti kunana jak amaw tagbilang. Apay nga rod adi mo kayat nga itid kanyak deta plastic cup mau. Numabuting ka kaday arumwar ti pudnaw. Sardeng kay kano adwa. Nakababayin ka na kiti customer. Dita kayo manlangan. Aw, makitam day Joseph. Pimanaw ni nanatuyang. Kayat nasa wine, pudno ti bagbagak. Mabutang lang ang maamuan tayo ti aramidan na. Iso apim manawang. Anyat na pasama kaya kwaraw. Nakita ka sobra iti sa nga pulo a piraso ti fishbowl nga inala ni nanatuyang kagawad. 15 pesos to order na fishbowl. Ang mga nagkamali ka lang iti bilang. Ay saan? Nakita ka 25 pieces a fishbowl tinala na. Saan nga honest ni nanatuyang kagawad? At da ebidensya am kwaraw. Masapol pa'y ay at ibidin siya kat nakita nga raw. Bisin mo la siguro dayta. Pudno ti bagbaga kagawad. Nala, Houston. Agsardeng kantap no saanan o dumakkel ti isyaw. Nawatam. Wan man langayin kagawad. Nay, apa na kami suot ka? Anya kumangay ti bibiyang mo. Ay, mailiw kan sa kani pare badong Saan ani badong ti makagapo, kapitan? No saan ati agin lalaeng akaanakam? Ni kwarong? Sino kumapay nga ti sabali akaanakam? No saan ani kwaraw? Anong ginawa niya sayaw? Isu ati pagsaludsudam. Tay sumatan ti makaam mo amang ipalawag iti iskandalaw ngay naramid na. Nadamag ko, anagapa kayo kanukan ni Marituyang iti tersena ni kagawad kuanang kwarog. Pudno day tantay. Ay, saan ka day? Akanayon nga ibagakken ka. Aliklikam ti makiapa. Pasensya kayo nantay. Makonsensya ngamin iti naramid ni nanatuyang. Nukas diya ka na yawn. Awan na. Malugi ni kagawad kuanang. Maawata, kwarog. Amok, anasaya at intensyon mo. Ang nakisarita ka kumalat ta anasaya at akin ninanam atuyang. Kasanumot nga minantay. Nakita lang nga roden ti naramid na. Aglibak pa'y lang. Binaybay amlat ta kuman Nasaya at lang nga roden ti intensyon kaw. Sakpay ti kamalay iti matang yaw. Apa saan nga agsasaon ni kwarog dungaw? Ay, naupay, binagbagaak namin itay. Na, apay. Kanya man iti kalukuan nga inaramid na. Ay, nakiapa manen Ay, una yan day kaatao. Nakita na ngamin asubratin nala ni Marituyang a fishbowl. 15 pesos ti binayadan na. Hanggang 25 pieces mo tantiin nala na. Iso asinita ni kwarog. Ay, ang mga nuday tati makagapo. No apay anapudot ti ulo ni Marituyang itay nasalaw ko iti dalan. Lakit di Ay, talaga kasta na day di atao. Kano nga tangag balbaliw aya. Day talamang gundaway iti pada na atao ti amuna. May sa kilo man amantika, marikwanang. Anya pa'y, maribanang. Day talaeng. Mabit lang nga ron tala tingat gatangan.
Nay. Maray. Apay akaslan na liday ka ita. Kasanumot nga men, napanagnag kakahusto timbaga ni Kwarog kanyak. Pudno gaya masubsobraan ni Marituyang talalaan na nga street foods. Sala ni Marituyang ti mga rarami di tikasta. Agraman ti daduma akabaranggayan tayo. Isumot lagayam ang nababaka na yun ti sales ko. Kasanungay ang naamuam Marikwanang. Ay, in rebuke ti CCTV ti sangwanan ti tersenak. Naimbaglangan tanaibaga ni Kwarog tinakita na. Tano saan na mga no itultuloy pala ni Marituyang tikas di nga ramid na. Kat, anya nga ti planom ita, Marikwanang. Ay, tangdanan ka kumamang hasikaso iti street food sa lakok Maribanang. Diyak ngamin masikaso anaimbag. Nang runa, numapanak iji ile. Ala, mayatak iti day tanga imbagam, Marikwanang. Apay nga adda ni Maribanang dito'y tersina, Marikwanang. Iso titinangdana kamang bantay ti street food sa lakok. Aya, Ado mga min dagiti customer ko saan nga anes. paspasagidan na kaday, Marikwanang. Apay, napasagidan ka, Marituyang. Agpapada kayo kada Kwarog. Kapudno mga men, at dadagiti customer ko asaan nga anes. Gaputay tulok ko nga isudan ti mangalay ti order da, sobraan da matalandan. Kaslasyak at alaga ti paspasagida ma. Ay, awanin baga kanagan. Ngam apay nga apektado ka launay. Ay, jak amukin ka, baa! No di mo pa ti bagbagak. Ala, umay ka, tay pabuyak ka ti CCTV. Aglibak ka pa'y lang, nga may kapudno, gayam di bagbagan ni Kwarog, may papankan ka. Nagapumot dito ni Tuyang, kagawad ko na. Wen, Kapitan. Isumot lagayam akaslan na kung nastirupa na itay nasabat ka. Kusko sila panakit din. Nagsinungbat kami ngamin itay, Kapitan. Kasanaw, imbes na nalipata kunti naramid na pananggundaway kanyak. Impalagip na pa'y laang. Unayan ayan ni Marituyang. Ako kumari kayo pa'y. Dayta nga rudkat, Kapitan. Iso kinasaritak ni Maribanang. Nariga tayo nawantag bantay tilakok ng street foods. Ang mga nudyak mapupuutan ang malugi ak. Nariga tayo. Da kayo mo, nanatuyang. Agpaili kayo. Wan, agpaili ako sa'yo. Asinaw tinakapila. Ichip ko araw. Ay sikalatan ti mangitulod kanyak ijay ilay. Tsak kaya ti aglogan iti tricycle ni Kwaraw. Kano iso nakapila? Ay una yun ti kastaw. Ala, lumugon kayo. Tapos makadanon kayo. Dagos iti papananyaw. Ay di mo ipilay. Dayta tricycle mo nga raw ti kayat ko apagluganan. Aging gayta, nasakit pala tinakam yaw. Kani Chip Kwaraw. Wan, jak pulos mapakawan dayta Kwaraw. Amom na natuyang. Nasaysayat mo't laang naklunam ti bidot mo. Kan agkid daw ko iti pamakawan ka ni kagawad ko anang. Ada CCTV, jayan ni kagawad ko anang mangipanaknag nga gusto timbaga ni Chip. Kanya. Dito tipod na amok tayong pakita ni kagawad kanya. Ni Marituyang ti sumungad, Marikwanang. Anya nga tamanan ti umay na ibaga. Amangan nun nakaamirisan, kat umay agkid daw iti pamakawan kan ka. Sapay la kumaa. Naumaakmat la makiap-apak ang gwanan. Aday ta, asidagan ni Marituyang. Ay, pumanawak pa'y laang Sikan, ti makaamaw ang makisarita kan kuwana. Umayak man, Marikwanang. Anya manan tumay mo ibaga, Marituyang. Umayak agkid daw iti pamakawan. Pasensyakan iti naramid ko maray. Anyat kayat mo asawan. Pudno timbaga ni Kwarog, maray. Sinubra ak tinalak-alakom. Imbes 15 apiraso laang ti fishbowl. 25 apiraso tinalak.
Saan laeng anam na minsan nga inaramid ko ti kasta, Mari Kwanang? Aniya? Sapay la kumaata mapakawan nak, Maray. At ti bayad, dagiti la ko nga inalalak, Maray. Ha? Saanan? Umanayan kanyak ngay naklon mo ti kamalem. Alakit din, Maray. Ala umunti kwarta. Narigat mo't nga may no ilibrinak. Amangan no isupay ti pakalugya, Maray. Ay nanatoyang aya. Agbalbaliw kan. Liklikam ti agaramid iti linuloko. Tapno mailisi ka iti anyaman nga isyo wenno gulo. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangag.